Ebusian for me bia akwaba ediba Attention TV so Attention TV they see we inspire you more and time with the prophet so Anna Edru Yene Reverend Emmanuel Danse and a war Attention TV studio Hanmut say ya the baby son 31st home for so and a dentin ma a Christopher Bebre a call a sorry bu hokra a finimun na won say sorry dem da na 31st ne nko ande obefa no ho setete na wakopie mu e wa sorry dem ebusia ene ho komo ane ne me Reverend Emmanuel Danse a owo God's Revelation Ministry ana ene ne ebetwen komo e time with the prophet eso enko baby a metwa me ho aba Abusia me da se papa yese wonya bre ele twa me ma metwa me ho sima ba kopɛ ede eba yese na me ka no ende yenya Reverend Emmanuel Adanse our God's Revelation Ministry and then ne betwetwe 31st on komo eden emfaso ana wo se Okristoni ana Kristofo e ba kopie mu e wa sorry day mu eye 31st ana so bi kra na afini mu ni na wa nkwa sorry na 31st no nkwa de obefa ne ho tete then they were copy so we dey ma e be fefe odi na asi na benyame ene ne betwe nkomo na so anse na e be kon nkomo twetwe ne so no wona osoma sne e ma me de dwumedie yi e be so moda ne da eye University Foundation there osenyo be ya ne se mobro wa woni bie kuna fa woni bie ejanka ne ma me na eja ewu eja no ana no do ne sika ana na hunya de wo odi be boa wo enu ntino onu kwantimi ye ntino de afa Attention TV so se ye bohu dawuo emfa ma no na ne awon so kakra wo no ode ba be ka ho na ndia ye bebre ne de komomo a se wi e be from nu aba na koye nhira e de ama no University Foundation ene wo nso a wode wo mo a e de e ba ye obenya no e wo 0548302985 0548302985 na so de ye free ho so a then the entire wo pay designer wears now pa ma ho ayefe na obi hu o waka se ade sister Ibru abroche no fi ba na so me kan na airport kra won see hoda ani eno ana wo pay dia obenya na Tees Boutique and Cosmetic ewo Ablekuma Agape Tarazo no so obenya no 0242631620 0242631620 abusia I date and I was say a call 31st in for so bank and I was so obi a won kwa sorry na call 31st e ho fa so de anything Reverend Emmanuel Danse aye crowd am no e betwetwe nkomo Reverend ma wakwa aba ya mi aba me gide se bibia ye poko Yesu adom ma Merry Christmas and so ne official pa Thank you the same to you thank you too Reverend na ye shasi a 31st mu ana ye kono nyankopon be hwe so ama 2022 asan be ka ye ho na eden faso na faso de ben ana wo 31st ton e wo se nipa da se ne nyankopon abono abawiase hankwa na 31st wo so kwa aso ayo mini aba meda wase ewo enenso de nyame de ebeduro ene 31st ana meboa 31st ye ade bia eduru a nipa nyina ekuhia ewo asore demo I say net achenam bebre ye de aba ba ne nyina mu no net no enyi bia mfiri mu na obo mu nyina ano na oye selection and the 31st ya de bia wo ye bosomo wo ye malamo wo ye konfo wo ye hwan 31st na afi kwawe ye ne de obia bomoden se odi aseda e kama de ohwe no ntino 31st no ye e Christopher no se ye yina ye hyiemu se ye kɔ 31st a na de nyame ayama ye no eboro so ntina ye kɔ 31st na chese hu hia papa ye se hu hia papa hu hia na me so ame hu so mfaso de ne no na me ne ntia hu so mfaso what do you call it papa no ene se Yesu e kan asembi ewo John 10 verse number 3 okay o se menwan enime na omudi machi entino obia okọ 31st bia no onim Yesu a okọ ne nchen na se unim ne kra de mo a 31st obekọ ho no obehunu sa nipa kro na okọ ne nchen no amen amen
like reverend yet waswa 31st they ka 31st mu wakoye difo ya no we reverend there and then I expect e what 31st yada dampare ase oza nansi ode asemi betu mu se na commission difference wo commission no nneema but dia me pese mema wote ase ne se obia nyame afra ni bia 31st no oka nyame adwene e kire nyame ma emfa ho senia nneema esitie the more obekọ nyame na ase no nyame kana na adwene e de kire wo nti 31st no dia me pese nyame bebia na se onipa bia obewura aso dem onkai onfa nhye ni tirimu se okwa kohia Jesus onhia prophet onhia nipa bia se Yesu na okwa kohia no na wasesa na brabo because oka asembi ewo na asemu ewo 2 Corinthians 5:17 ose so bi ba Kristo nchen a waya abode foforo enti 31st no ye upon all the waye nyina chi no awurade anku na wokọ ne nase ne de o ma wahunu se obeye abode foforo ewo na brabom okay reverend nsi eya na akoye se wiase anase individual ka se anaso bi on pass solo kwa no nkwa asariti me ka se enye nyankopon anema yen calendar na so nipa dasani anema calendar enti nipa dasani ama calendar no mamu di omu huni se enye nyankopon hyehyɛ enti onko 31st because o hweka calendar no so kan ne ken 31st ni mu se wo se Christopher ekohia e wasori de mani so hasan se me ni oba we no mama yetwa no tietia se ne awo kan ye no se 31st no on se viti ase no nyame bo soro ne asase no oma Adam ebe take place e wo edin trom ho na emu ani nyina no hwan na toto omu din Adam na tutu ni na meboa nti Adam na hu se enne eye ne echina eye china nansa ya nansa nti se nyame de tumini ma no se totomo omo edin hanom nyina den edin nti calendar na ho no se nipa na ato a nyame na ma the power se fashishe wada me chiro no nti adwen bia ewo nipa tirim bia nya nipa na adwen nyame adwene what you say entina ye wo brebia ye say na ye Friday Saturday every day bia no ese say ye de ne nyame adwuma ye de ne ekoso me kasa no the days ni be mu days ni so na kwa say wo kasa days no e wo day bia e wo ni meaning yes Sunday sun god kasa Monday moon god ntini na ya bosonsem na Saturday san ka yeso ye nsha atade o because ebi mo kasa Christmas no kra ni Bible mu say ye wo Yesu 25 nti e wo hu fasode be na wo so di Christmas me ni oba oti asemi e wo nyame asemu o se abra e ba chi Yesu Kristo yade ne koye no Paul be kan asemi e de kire ye o se de minya free ye Awurade Yesu Kristo enchenie se yendi sa ade we abra e be den faso so ye me Sunday school teacher antre me Sunday school teacher o ma ye kira se o se de onya free ye Awurade Yesu Kristo enchenie o se ade be chi a ye be chi na akono ofa abodo na obumu na oka se we ne me honam a me de mamo se mundi de bi amu be hie mu bia no momfa nya nkaye enti means nyame enyi da bi ensi wo se saada we eye eda eye me nyame meda what you say saada we eye da eye meda o kan John 9 o se adechina de sae ho ese se me ye ni osoma me na djuma enti wo kwa asore Friday Saturday Sunday Monday means eno enkyere se nyame asem no wada betina na asese se ne be ya nyame asem ebe spread eno nti ena days ni na ewo ho bisa se yina ye kwa asore Sunday a why na be hwefie okay se yina ye kwa asore Saturday a why na be hwefie se entina bi mu kobi entina ensesan den ewo ho what you say wo kwasi obi wonu bi ma fabre ye taso ye 31st no ye back akai 31st no bi akwa asale wo say chinchina so shifta your choice to say
ebi mu she pink me say me she pink me ni oba de me ka kire wa ne say 31st you de ye koyina e wa koma na da mu no what you say Yesu kan asem bi e wona asem won say de bia me kasa me yo chekere fo de me de asem no na me de yi ano what you say ya chok kunkun eno a na me nyi bi mfirimu na me mfa bi so nye den enka enti eni kwan sa wo she pink eni kwan sa wo she yellow no ni nyina eye unipadua no enti wo kan Corinthians so osumunim se munipedua na ye Kristo den asole dan na nia obese no no Nyankopon so be den obese no enti 31st so atade white you a wo share pink e odi koyina no eye function but de hia kese no unipedua no obama na gina ama Kristo na se Kristo pia sa nipedua no anye iraba enti 31st na ye kono ye ma wahunu unipedua no ebo eso ma Yesu what America no enipa bebre fi se ye nyame amano enkwa yawo na ba ono take ni life ono take ni decision but mame ma hunu se eyo bi na nwene wo okay eyo bi na nwene wo se ne tie bia no you go and give accounts but accounts be na odekwa akoma nipa no enu ntina ye asofo yi nyame afre yen ewo wiase se ye ma ye hunu nyame ma ebo omo soma nyame ene se ne ombesidi omo abrabo esiwa ma Kristo na so pia wenye oyiraba na Awurade ene ye yina abom ekodi de ene awieye and the 31st na ye kono ye ko akwa akaka kire onyame se ya fom mpo a onfa nche yen na omaye extra one more time na yemfa emmo boa ye ho yemfa nsiesie ye ho na se opia yanya yiraba the 31st no ye kono asechire no na te se fita ne ni kala bia wo se tinchana wo se fita bi nke kwa na wo ye fi ana wo kitaba akola no ye de o be ma nu fo be ma nu aduane ye de bi be kabanye by force anya tinchana se o be se fita e de akọ 31st ma me bi se wa asem me ka asem we emfa nchire o 31st aye kono obi be she white obi be she green obi be she black obi be she we ba bisa se e den na wokwa akonya afiri ho no mo opon white na waye a wokwa aso dem ho no e den na wokwa akonya ma ni pe nyina wiase nyina nti ase se 31st ya ye kono ni nyina no den na wokọ aseda na ode koma no ana se ukwa konya bibia ebe boa ama Kristo soma tuma ye den ejina ana se tumi akonenimo wada me kire no enti 31st no se wokọ de a the American kire no se wokọ no make sure se ubenya asemo a ebe change wa brabo na asem no so no ani Kristo what you say John chapter 1 o se mfiti ase no na asem no wo ho na asem ne nyame na wo ho na asem no e nyame e the 31st aye koyina no asem no e na ye kwa kotie na asem ne ni Kristo nsusu na ya bo ne dewura abo a wamfa yi what you say ene 31st wo de ye hwe 12 bo pim ubehu wo mo mbeko bia ba ubehu wo mo mbeko difference wo de member 11 to 12 beko kwanche na obi kura ba kura ba yema ayema what you say is overtaking number call outside once I saw them here ma you say overflow ba ne pubs na menya overflow dem be say multi as ye ne say yande ye hunu Yesu me no de ene wo mo mutie nyina de ye hunu Yesu enti ye aye ko 31st de ye nim de Yesu aye amaye ye nim ne ne ena ono nso nim ye what you say de obi a odi obi achi bia no odi nanamo nso Yesu mpensa adan na wokọ pensa na se you are saying ye doctors for catch say what say enya alcohol kakra omo nkyere o Bible mai oh na se it na Nyankopon ma ye nim de ye ho no me nshara ntiase because Nyankopon mo se Nyankopon ne boy ye Nyankopon ye nim se Nyankopon ne boy ye na osanso ache nim de ni nyansa na nipa atnas na nyansa na o de che nipa na ankame nipa ntino otnas ye hwemu no hu se we nya percentage of alcohol kakra
my body system no betimi aye weak and as yare bi ntino betimi aku na me can so ko fa alcohol no so because me ni suffer back wa oya suffer pa na you try so me try short man Proverbs 14:12 or say ade nyina I say ade bi wo ho no mo a etene manipa but ewiye no eyo wu akwan nti so for me say was wasemo okọ hospital near catch us say compare alcohol small percentage now yare na mebre na say so no man oh mame mo the answer me nkasa ewo me authority authority ni nyame asem woni me say kenki alcohol oni de say o de to na ferment ya alcohol nti ubedi kenken bibia ndi wiase a alcohol nim nti bedi kenken alcohol awo kan kenki alcohol nti bedi kenken medikenki no alcohol oh Bible can asem no wante Galatians 5 Galatians 5:19 o say nema nyina de di pefe wa fa toto aso yi ene brofo de na minim okay kan say nyina wo ensawie ne tro ne nyina e kan but hunhuma ba no but the fruit of the spirit is what? It's love, gentleness, meekness. What? Meekness. And once a nyame home etimu na doctor chere say kokope. I say nyame home you be 31st. No problem. IGP say ma asofo for and yenwie we answer. Yenwie answer. Ensano you be sheda fro na waba. Mate chon komo in 31st na won ba na ye pese ye ti bibi ase kakra oh because 31st na ye dru so for be hye yankom ye be yare ye dey 2022 be yale into be call hospital so for ye be on say na masama wo kan ye no ala ma de insane be mu but insane kasa no e we say for ye be hye da pebre na ye ne so for a discuss about insane men dey 31st IGP say no ma edufo ne hye nkom ya ense da nima nati emunye du papa ye me pese wo ma otu edufo wo Ghana fo ni na afo e fa 31st ya ye na ye kwa so le eduma ye mo hu se omo de wo kosoro ba fom kran kom hye nyame adwen ne wo beka amen de metu minuanu edufo fo ne se de hia kese ese ye hu adwuma ene ne se ye bema nyame emma ehunu oni Kristo. Okay. According to Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Ose yenko wiase afana nyina. Yenko kana asem. Na ni obegine di no, yembo na su enhye ejane oba ne sunsum konkono demo. What you say? But okay, me refi chapter no. Okay, ose si yenya abo na ye bisi ye bo esu wi a. What you say? Konkono ne be ye den ebe manifeste. Okay. What you say? Ye betieti owo ne nyanya nkyere so ose asem ne be perform ama ne a oje asem ne di ye no wenya oje what you say entimi nuanom adifo no enkom hye de obehye o but hunu se nipa na wo hye ne nkom no na abara bone te sen untumi mfa aduane pa makraman eba mane ne den endi nyame ma edi nyame asem ewia asem no ankasem no tumi wo mu na epeja nyame maso ejina mo naso ye kan komhye ene nkomhye ni na ene so obeji Yesu adi what you say o say ye papa kasabia o say obeye sunsum ndwuma o ma asem ni wi a sunsum ndwuma ni means asem ni beye o mu adwuma na ebe manifeste ebe ye o mu adwuma na asem na nga say yi o problems na iden e de a kire no what the American no enti 31st we no de mesre mi nuanom adifo ene asofo yina ne say Kristo enche obeba Ecclesiastes chapter 12 verse number 13 or see eniye yina beba atemwom what the American no asem na wie yina ne say yensuro awurade enti nkomhye a wo hye yi nyame na aka bisa wo ho nyame adwen da bisa wo ho se nyame aka se nipa ne bewu nyame aka se nipa ne ba yare de obeyare owenda otwumu tan Hebrews 9:27 o se twa se nipa wu prekope na owu achi no atemmo ye den
atemu nti de hia so be ma nipa na hunu Kristo no aya de bia prophet kasa aya manager pa o say mistakes bi a oyeye no se ne na anko hanya sa mistakes no what you say mistakes bi wo no ma ye adefo no bebre na me to omofo no mistakes bi wo no bebre a se enne pa wa wotie mu no wahu anka wanye what you say ukwohye nkom ya afi na busua mu atete nyame na ese mu abusua mu ntete ukwohye nkom ya ade ya mba mi asisi ai wa yese wo ye atoro divue nyame na kan ye basa nka kan nyame asem na kan nyame ade kire nyame ma anka mbefa babu prophet ye nka se nkom hye ni ho nkom hye wo ho papa but bibia wo ne mere ma nyame ma asem no enwie nkom hye ne wo mano a na afono no but when say titru ni emme o say titru ni emme oh wa hye na amma wo ho be fono memese no wo twam kura o nkom hye kura no emma basanka wo de nyame asem ma no a anka every day bi aya aba bi won inside wo ka chen say nyame dwen wo ho a 24/7 so for ka say nyame dwen me ho intimi so nyame dwen me ho sa sam na wo de ato nipa ni tim every day odwen ho what you say nti nyame asem na difo no omoka nyame se u ba bewu u nyame se bibi se beto bibi se ba beto no wo ye mpaibofo unya unim nyame asem a ubetumi de mpaibọ ayeden atachiri what you say and one yenso so a wo mo hye yen enkom no bisa won se nti nkom hye na ye hye no nto ne wa bra bo na fa okay 31st no nkom hye na wo so wo ko ona ya hye nkom no ene wa bra bo na efa uni obi enka uni obi etwe manso wo ta obi kunachi wo twe mpona mu odin na so fa hye nkom se wo be kwa briche nti ebebem nyame nya na ade sa nyame ne bibia waye bia no ewo emre ene se ne yesemu untumi mfa watade nhye wo ba a wawo ne nge agisa wo tete no mane benyini duru netibe se na met utipen ansa otumi atumi ahye watade na wo kwhye na atade bia ontumi nante wo hanso obu ahwe na wakwa akopura enti mesre minuanom adifo se 31st ye manyame asem no entumi nyame ma enyese ya ba TV so na ye kasa na kire se ye nyame dwuma no ana se ye yodifo ba asem no amekase ameka nyame asem e de kire nyame mbei so ofa ebeboa wo what you say ofa no nantima beboa wo enti the more obekọ odifo anim na nkasa no awurade na nkasa be review e de a kire odifo no se awurade se wo som no awurade se odo awurade sisi sanklofo no enche na mo ye di ayeden abem ebini wa wote hei okay obo wa bra boyie wodi nyame echi o bebe nyame pejao woni bebe na efiri ase o enso ebi mo wahin wankasa bu nkompo hwe wachi o Kristo som wo som nyame yi a de nyame ye o wan som ni ya nkom hye wo be die embemo ba se wodi nyame anamo echi yi a oh nkom hye no kra makra wo da kra na manfo no kra de brew o papa o ha no ho because assembly tinimo o ka assembly kire wo fa ebe boa wo wan fa ebe boa wa ankasa ntimi nua difo me nua sofo yempem ko nyame adwuma no so ma ye nka se nkom hye na de nyame man be ko heaven no nkom hye ne ye ba de hia kese ne se ye be ma nyame ma ehuni Kristo o na hinemo what you say ma Kristo asem no enye kese ewo wiase nkom hye no de eye bonus ene nyame de be ma ne ma nyame hira wa wotie me se na 31st wo ko nyame fie ba ma hia wo ne se kwa wo ko no ma nyame asem ehia wo John chapter 1 verse number 12 o se dodo a omoje ono Kristo ediye no o ma won tumi se wo monye onyankopon emma enti 31st ya wo kwei wo kwa akoye nyankopon ba anase wo kwa aba na wabeye wiase eba nyame enka ye ho nyame hyira wo
Amen. Amen. Reverend Emmanuel Adante, lebe so nyame sham papa. Ana no. Na man fa ba ko nka ho na yempon. And 31st God's Revelation Ministry so butu. Okay. But more than say what the machine beto and now so subscribe and I'm a boy. Subscribe and on my channel live. You be channel live. I will God's Revelation Ministry. Ne be cost so be wa went me anko when ya so be anko no. And now they upon wo dia. Wo kura me hia wo ho bra. Mpacho after be kasa. And then God's Revelation Ministry and that first on be streaming live. Oh YouTube in him seropa. When ya so you be anko na say wan call wa so you dey upon wa so kra na utimi eko YouTube na wa type Attention TV and you watch na wo subscribe send your jumede be Attention TV bia no obenya ho notification that's that kase so e call ama Reverend Emmanuel Adante no so God's Revelation Ministry say no so e baaye na ye fat time with the prophet and so e dia ma ye see you bakope happy new year your manager so happy new year nya kosi aspa me my workers for ni na wo Attention TV my camera woman Mariam everyone a merry Christmas and a prosperous new year midi and akosia sparkles.